Okay, jangan terkejut kalau korang baru try dah in love. First kali senang nak prepare, rasa very manis macam tu, and yang paling penting halal. Yes, I memang akan recommend to my family and friends sebab I nak diorang rasa confident juga. And yang paling penting, glow up sama-sama. Okay, jangan terkejut kalau korang baru try dah in love sebab I pun start dengan review produk ni and then I consume until now. So, jangan takut untuk try YT Snow ni sebab kita kan sama-sama nak cantik. Okay, thank you so much Kisui for inviting me to give the real testimony. I memang consume and ni hasil dia. Thank you, bye!